Een otro update di mi parte di banda di bouwvergunningen nang mi por informabos nang ku nosa saka 28 bouwvergunning i die sun leesjesbrief i tame ku e persona nang concerniri ba esaki lo wordu informa e siman ku tabay bini aki. Notificación riba nos está llegando via nos plataforma mikaya@bonaire.gov.com nos está llegando hopi reclamo riba palu nan di luz kuta kibra of tin falta den barrio nan existente. Mi che pedibos nang pa no manda e información aquí via mikaya@bonaire.gov.com pero pedibos nang pa bai na RNO e directorado di RNO e Bali pa duna información di bobario of di bocaya sita concernidi e palu di luz. Así na po wadu trahari ba e sei. Manera nossa nombra den passado e loketfunctie di nos directorado di RNO amuda e ta ora aqui na BNO. Anto e adresta Kaya Industria Pariba. Che mento uma nota de saki, se tem problema com e palo nan di luz, no manda e informação aqui via mikaya@bonaire.gov.com, pero melde e saki diretamente na e directorado loket functie RNO na Kaya Pariba. Kaya Industria Pariba.